Pozdrav dragi pitaši. Danas nam je drugi dan ponavljanja i današnja tema ponavljanja bit će pridjevi. U svojim udžbenicima na stranici 73. možete si otvoriti pridjeve i za početak si možete ponoviti ono što smo radili ili uz udžbenik ili uz video lekciju koju sam vam snimio. Ponovite vrste pridjeva, ponovite kako se pridjevi pravilno pišu ako su nastali od vlastitoga imena i nakon što to napravite, dolje ispod ovog filma vam je link na igricu koju sam vam pripremio da si odigrate, da si još malo ponovite znanje iz pridjeva. Pažljivo čitajte zadatke, neki su malo namjerno napravljeni da vas malo zavaraju, pa pažljivo čitajte zadatke i pazite kako ćete odgovoriti. Nadam se da ste uspjeli, zahvaljujući svojim roditeljima, pogledati na HRTi film Zagonetni dječak. Ako niste, pokušajte danas ili sutra, pa ćemo se sutra dogovoriti što ćemo s tim filmom, kako ćemo ga proanalizirati. A ako ne uspijevate s tim, nema veze, odgledat ćemo taj film kad se vratimo u školu zajednički, ako treba. Dakle, isto tako obratite pažnju na one zadatke koje još niste napravili. Oni koji mi nisu poslali mail, moraju mi poslati mail, dakle ono elektroničko pismo, i morate u bilježnici za predmete isto tako odgovoriti na pitanja iz teksta Marijana postaje špijunka. To je to za danas. Pozdrav do sutra.